shiriza go line mashabiki kama tombole go bana matombole shipindi shikole ranga music choga go ruli bule wosi no go nende mana muziki balanga nga Richie'S lishabiki mundu anje bona uri ndo mlabu kabisa ni kandi nyanji na Richie'S kabisa kwanza maina nango Richie nenda kwanza bakolanga bari nango Richie line nge musire box 14 imusira box 14 onyala kuba luri na musiko nono musiko kuno kurango mutibo kuno kwa Richie'S ali okupila luno kataba solo leba Mbole bezokusinata. Aya ni manager wa Hari ala mwana wala bakomoka bakande mbu yangu. Lakini ababola no ombiho. Lakini mbuliyenge sound yo mutibo mukarimula. Mambo langa ingienge muno. Merula handi muzi. Walanga umuziki uno mutinyu kabisa. Ndolo sana bantu bole shiba betana nde buyango bokuimba live nde ko ngurwa kulibe bololi boba no nyaka bolori. Baluya babla obuyango kuimba live. Kulwa abaluya ziba supporta ngata. Kenya kusupporta abaluya bembanga. Kupende Luya nights abantu bendi bozi mutawuni muno balende Luya their own nights balende Kamba night balende Kikuyu night balende all those Kenya ubende efwe ubende festival chefwe ingo kugole bindu byefwe ingo umanye muluya of course wala muluya kandi of course kabisa of course nuluya kweli umanye amangana kandi mbaka go remuluya holokase lo mono lo bala mutimbo tse yari imbile mshino la go tsano lero la tsabele go tsimbo tsa Hari Richie'S chiosi sinala go bola go radio indira daga bole cha Vaida bole Vaida lo no lo go nyola bro bola video shi ali ndai santa go ibo bolo li bo laure video ali ndai video ali ndai ali ndai si ndiko nenda magwa nenda video tai bulene mangana nenda Vaida kwanza harmony ya Vaida no misa yani lulumbwa yani lwenjira kabisa sawa lwibo onyala kusino Richie'S nyala kutia injereka ayembele omundu wose yacha kumanya the emotions yani amabaro kalimo no limbo dai uri muno go buyango bobo shiriza go boluye shiri na manya boluye kwanza mena besana shiriza go bobolle matombole kachana kafana kari nyenga kakusesa abantu bozi bandolanga emsire yao muibanda umanya muibanda muibanda no msire mbu no kongo mawinjira muyanga honi nembuche muichio yao sesa ngabandi abo bozi bandu bali kapsabet kapsabet baliyo benji baliyo bungoma wase no wase baliyo was abana no was wanda babungoma kwa bunyola sana lukale matombole wasima muno wabasimira lukale bana befu ba bungoma huli mungo ajua kalinda wanya kolera bino kumatombole kandi mwana muziki oyo wanya kolera kumatombole nebi onyala kureba lirero beyo kweli wanya kolera ko Steve K wose no banole Steve K manya matombole ka khabanga bana ba kana nibo kumanya kufana go ribule werwe mo musiki magoba kamagana go sekero shipindi shiri matombole la konyola kandi mondonde ura mono buyango bo asante wa mondo anje bakolanga bari seba nanganga Daniel Ashira nomba Dante's Shira ati Dante's Shira mbona kandi buisi yake ko musiki senyanya musiki kabisa ya musiki kwezi nyole unyimba nyimbo zare nyimba nin urban gospel kwa yako ta shionjero ni umeni bless jaja umeni blessa umeni bless jaja umeni blessa umeni bless jaja umeni bless sina kitu cha kusema ni jaja umeni blessa wala umeni bless jaja umeni bless ja yani ngasa ungasitse nishinene sha kwatawe mipango chichiri lishira ndola wale upcoming artist mipango chichiri shele ngalokwanya ko labda bongoje ngalokwanya ko olona kanende mako ko muziki mipango chiriyo mingi sana sikira sana mboko ukole misike mingi sana chiri online aza kureko pozo kusupport kwanza kijana wefa Hari Richie'S uno kwanza kumsukuma imbeli kwanza lakini chefo chichanga kula chini ya moja baada ya nyingine chiriyo mingi sana
Zinyimbo uimba gospel tyonyana no kuimba za zinyimbo tyosi sikira ifo kukola tradition asa kukolanga zinyimbo tyosi kuchokania. Yes. Ibe mwene wilola manya in meke cherano chitsanga nyakobona ulalish. Ndalaba imbeli zaidi imbeli. Sikira nona akachaka wa muziki sano ndinenda experience yo muziki kabisa. Anda akachenda nenda hola no ndinenda experience indai sana. No muziki kwanje kulaba hakuru zaidi kuyomba ako liano ndi. Kwanza chilio chindi chanda gaini aliwikiri wechi kure goza pose kiroko kure goza pose wenya uti yale ndio nangwa shindingela kwenya labda ukonshine kunyala kwenya ko maybe serikali nomba ene person anyala kuwana manya ku support kunyala kwanyesha sindu cyanyala kwenya za bandu ba support za bati ku YouTube yanje ba subscribe nomba noli no bunyali sendi available umako manyakana kono no kulai azonyala kunyanga musho yosi goza ndi available ebe crusade ebe any social affair ndi available okonanda instrument yosi yobayanga Zondo mundu wengoma. Esiku tinda kupa kurwa kale. Siri mumazaine siri mmona. Wale rabaluye channel yo. Channel yanje YouTube everywhere. YouTube ni Dantes Shira. Facebook Dantes Shira, Twitter, Instagram Dantes Shira. Makotia Yesu ndakoyanza muno. Ndakoyanza mwembi ngo uno ino. Kotia subscribe share khonyane khoinura na bana besiruya. Kuchende halala bas abalanga khuyone bas nyakolonda nyawsikira subscribe ku page ye and at least bana barre ne bakwanyaba ichong ndare moya bakase babe bagalanya kwanyala khumukola buyangu banga bana bangwanga Richie'S bagarolo bichana chipikizende babukolanga musiku yanoko uri muno buyangu nyanje sana uri muno kana asante kazi asante kumurla Vaida yale rabindu binyi sana nunu le rokotere zato ndi how do you feel about this song called Vaida? Niko fiti. Song iko fiti. What is your name and how do you feel being here? Well, I'm in Kenya for 2 weeks now because I'm doing a training course for technicians there and also other technicians in Kenya from Nakuru, Kisumu, Lamu, and we are on these weeks we are working on lights. And we already did a training course about sound. So what is your good name? My name is Jean-Louis. Sir? Jean-Louis. Jean-Louis. Yeah, how do you feel about it's a French name. Yes. How do you feel about this indigenous music from Luya land? The music in Kenya. Yes. How do you feel about this music? The music in Kenya very great. As soon as I came there 1 year ago and already had a few experiences with it. But really, Kenyan musicians are great. Really great. Okay, so what can you say about local, international, or local music like the one that you have just heard today? Well, Kenyan music is local because we are in Kenya, but we are all the shallows to go to all abroad, all around the world. Do you welcome such music in your country? Yeah, I like it. I should like to come to get these musicians in my country. My country is France. France, we have musicians, but we love African music, and African music is so diverse. But Kenyan has its place in it. Thank you very much for your time. This is Vulala TV. An online TV. Yes, this is Vulala TV. An online TV Luya station that broadcasts in Luya language, and we majorly feature Luya musicians like Richie. Thank you for your time. Thank you. You're welcome. Yes, Nindizo Abolanga Vaida yasi international. Yes, karibuni sana. Abolanga Vaida yasi international. Nungu wakanya musatsa sibi kusiema kwene. Ai, mundu wanjambanu. Abolanga bari. Eric Mkabwa. Ni Mukabwa kumanga. Mukabwa mwene Mukabwa. Mukabwa orlaine nge. Eregi. Orlaine. Yeah. Nunu lomba nene yoye mwenye bakana fetsa irwanye. Iswaga. Urula Eregi. No Eric nakola nusia ko stage ya sana mundu wanje. Kubanende bandere. Nzinde msani na ndi under Anyole Roots Band. Tunaenda international. Hani kusa international. Niloona sana bana baluya banyolo ko live music gorula ngurwa. Nono nyela ko babaluri na ko makana ko muranjaka. Once nukuya mini bimwene na uole moyo kwa kunyala. Alafu okole mazoezi nobudi ko chela ko mundako bolati ibonyala ta. Itambu yo balenze nyala kola shindi yani uyeme mwene ndonyala kandi nyala kola kubira abantu bande bakola yabo mwana music chabana baluye babolanga ko production yeru shebeta inde sana tawe ibe manya mwimbi we bande ya Bunyora Roots obola runo mo bakenaka once shinshi kuranga uchenda nende bantu bamayi bakola abulayi akandi obe muntu ukulikisa music chabantu
kuibe no kola kuoko umanya huko sere ndo buli kukosera ta unyana kubula kulikitsa abantu tawe unyole protection inda mano lakini ulikitsa music chabantu banga madilu banga luseno banga musindi ulamanya music mulai nende music mutamano kuruze mu studio no live production ngishirinda itawe ulabola producer ai la hajirisele kwimbeti nenya bolle baluya music ne kuchira nulia no shokholanga apart from music nzo la shindita ni music za ne bantu banya khonyola maybe bakhonyola khonyola bari YouTube Eric Mkabwa, Facebook Eric Mkabwa, TikTok Eric Mkabwa, Instagram Eric Mkabwa. Obetsa mwimbi na obetsa instrumentalist. Yani ko batsi instrument yosi. Inze ndi mwimbi ni musiebe, kusieba zano kuimba. Bebe anje byane. Mwimbi nanda kusieba. Eric Mkabwa romo no kubuya ngubobo. Nyanze kholola. Lonya kubona ko boluya no bashiriza ko no shiriza ko bantu bo ireki shiriza kali mwendo la bantu ko kolomoni yobo. Reki naba yanza mu support kibaji ya Reki. Chebanyole ba support abanyole by the way. Nabizo ga. Itako sasa murikale munye. Mu support inze nende muntu balanga ngambu lyoto. Soma ngambu lyoto. Mudo namwenye. Sasa ninzamu lyoto kutsiba ko lera jibonyene. Bas. Mu support bana benyu kutsimberi. Bas. Shalom. Ala aboli shalom ko support bana beru kutsimberi. Kosikero. Oshipindi matombole shipindi ko ranga tsa mo manyeshi ko lo mara muziki baluya.